Dobrodošli na još jedan video Gloria Berger. U današnjem videu, koliko vidite po naslovu, opet ću se prijaviti na Videostar. I ovog puta, lazy, jesi me čuo, ovog puta ću pobjediti. Ok, malo sam prejako započela, ovo malo ste se uplašili, jel da? Da, prošle godine sam bila finalist Videostara i naravno da, nisam pobjedila, koliko vidite. Da, nisam dobila niti prvo bome, niti drugo mjesto. Bila sam na trećem, a da nas je bilo više, čak ne bi dobila ni treće. Ali nema veze. Uglavnom, da, danas, 2.10. su počele prijave za Videostar. Ja se odlučiš prijavit kao osvetu svima, pogotovo Lazy-u. Baš sam se okomila na tog Lazy-a, jel da? Uglavnom da, smislila sam savršen prijavni video u kojem ću ja sad 100% pobjediti na Jumbus Videostaru. Smislila sam okrutni video. To moje smišljanje videa trajalo je jako dugo, ali to ćete vidjeti i po kvaliteti ovog videa naravno. Došao je i taj trenutak, lansiraj se među zvijezde. Pobjednik osvaja put u Hollywood, opremu za snimanje, statuju vrednu 10.000 kuna i Jumbus ugovor. Zašto? Vidite ovu sliku od Lazy-a? Da li vidite ovu sliku od Lazy-a? To ću ja biti iduće godine, ok? Fokusiraj se na mene, da. Znači, ovo su pravila. Odaberi jednu od kategorija, snimi video od 3 minute, stavi ga na YouTube, pazi da je na javno, znači stavite ga na javno ljudi, molim vas. Prijavite se, svi mogu stariji od 15 godina. A ne, fuck, ja sam 18. Ako si mlađi, imaš frenda koji je stariji od 15 godina, možeš ga sinkat. Ako prođe u finale, dobiješ 1000 kuna. Idem nekog sinkat! Uglavnom, ja se prijavljam u sve kategorije. Ajmo preći video! Bog, s vama ovdje Gloria Berger, da, i danas ću vam pokazati kako pravilno čupati obrve. Bitno vam je imati pincetu, zato što bez pincete ne možete čupati obrve. Zašto mi pada kamera? Znači, obrve vam je bitno ovdje, ovako. Ovo je to bolno, ali... Dobro, kako god, malo sam pitirala, malo sam se povukla cijelu kožu, a ne, nema veze. Oh my god! Mama će me ubiti! E Nani, ko šut vic. Otvaram ti šut! E Nani, ko šut vic. Otvaram ti šut! I to je bilo to za ovaj video, lajkajte, komentirajte, šerajte. Nadam se da ću ovog puta pobjediti u Videostaru ili pak dobiti drugo mjesto. Video traje 3 minute i 1 sekundu, ne!